Ia whatalo whatu Samoa I le tapua inga mai mua whafonga mai pa ia tu man whaloalo I tu langa whalupe o le tunu pa ia whalo malo I le fio ngai le ao le malo sui o le fono sui tofia ia whapea foi le ta whatolu o le tatou whainga malo ia o tu langa whalupe foi o le tunu awale pa ia I ainga pe foi ia le tapo inga mai mamalu atu mua mpule ia ai mai se foi le loa o le tunu ia tu lana whalupe tapo inga kalesia I le nofua whatapaita langa fia ia whapea ia vai na tu maoti o le tapo tunu ia whatalo whatu ia ai mai se foi le whamanuia mo le nei vai tau o tato taunu mai ia I le vai aso o le te wila Apeo na amatai na I le fiafi o le asosa ia ai tau alunga I le asto nai I le sa ilia o se laha le o Samoa o le nei tau talanga o se whailunga whaalinga whapitoa I whai unga ale Kapeneta ua whai I le whetuna inga ma tofinga fou mo le tatou Kapeneta o lea ua lima nei masina talu ona pale mai le tatou whainga malo ia pe o tau le lata foi I le o ngā tonu o le paia inga o lo whapea o na whanga solo I le nei vai tau I le toe ao se vainga I le sabalinga mai talu ona pale mai le tatou whainga malo ma le whaamoe o ana polkalame o whapea o na fuafua ma whanga solo ia wao fo ona mata itu I le anga I luma ia o ani suinga tala fea ngai ai mai se le taita inga ale lau o le Kapeneta I nisi o ngā luenga e te tau na ave ia le whaamua ia manisi o ngā luenga fou o loo fia tuli loa a loo whaanga solo ia le paia inga o le wingala o le whaamatalanga ia o ieni suinga o Mataafa-Faaopopo te tono o Kapeneta I le whainumera o I mātou o loo iei nei se fultonu. Ua iei le whaupouponga o Minisita e tōlua e whasosoani mai malango I le ngāduenga le Kapeneta. O le tātou tūlafono whawai o loo awanoa ai ia tūlanga po tofi wha Minisita e se fulu malilima o lo winga lea ua mwhai ona wha atoa le nā ia inga I lalo tu la fono whabai I le tofia inga o Minisita fou e tō lua mō le Kapeneta. O le whetuna inga o matanga duenga ia ma Mataafa-Faaopopo le Kapeneta e mua no oto inatu e whapea. O au nei o le a se e mai iai ia le ati na e o tangata tawhau mai mo mai whafo. O le awhionga I ato susulu, o lo o whatu mauina pea I le matanga ruenga o puna oa whare nā tura ma le sio manga a ua Whaapopo ina iai ia le mata upu tau ele. I le nei whetuna inga po le Whaapoponga mo le matanga ruenga lea o vaenga uma o lo o tau aveina ia ele po whanua whaale malo o lo iei ia whanua o lo ilalo nei o le matanga luenga o puna o whaale nā tua man sio manga o le tātou komiti leo ele o lo iei le tātou whaala potonga o le stek ia o lo iei fo ima le tātou whaala potonga o le Samoa Land Corporation po whanua o le malo. O ia vaenga uma o le ai lalo uma o le matanga duenga lea I le vaenga ale fionga ia e sul. O na tātou se e mai ei lea I le fionga ia le atinuu Wayne so ialo. O ia sātau aveina ia matanga duenga e lua o le matanga duenga o whaalapo pitonga le malo. Ia whapea fo ima le tātou whaalapo pitonga pisinisi ala manuia ma le leipa. O le fisuia inga o le a se e mai le fionga ia le atinuu
e tau avetasi ia le matanga duenga o whaalapo putonga ale malo. O lona winga ua awano ai ia le tātou matanga duenga o pisinisi maala manuia ma leipa ma olea ole a se atu ia i le fionga ia leo talaki la musitele. O nā awano ai lea o le matanga duenga o tina matamaitai a tina e o nuu maanga fisotai ia ma olea ua fituuna ia tu ia i le fionga ia mulipola ana rosa. O whaupoponga o Minisita Fou o le Minisita o tupe ua whapeo na whiwhiri ai le fionga ia lautimu ia we lese e fua wa ai. Whatasi ai ma le whaupopo i nātu i ai o ngā ruenga whaawai taimi. O le Minisita Fou lona rua o le fionga ia lautimu lau Matia Manu Ringo Purcell. Mai o le a whaatulanga mai ai se matanga ruenga Fou o Taalonga mara ngā oa mō le soifua fia o tangata o sports and recreation. Ea o le whaatulangana na ua iei nei ia le tātou Kapeneta i le whaiuina o le fono o le Kapeneta i le nei aso ia ma wao na whasirisila. E amatalia aloa ia suinga nei i le aso mua o Kotopa ai i le amatatu mai le aso atai au o le a ngā lulue umai a mata ngā duenga ia ma Minisita i le whetuna inga e pei o na o folosia i na atu. Greetings and talafalava Samoa. I wish you a very happy Te Wila week, where we started with the Sunday evening service to commence the celebrations with the choral singing and a prayer service. We will culminate the Te Wila week, as we usually do on Saturday, with the finale of the Miss Samoa. Today, however, I have a special announcement to make for our cabinet. We have reached 25 months since the government came into office, and this is a time to review what we have been able to achieve and to look to the future in the second half of the term that we are now proceeding to. Being mindful of the priorities that we need to address and some of the new developments that we want to put into place. A rearrangement or a reshuffling of the cabinet was determined at the cabinet meeting today. Of the cabinet members that are currently present, of which there are 13 of us, I also wish to advise that we have 2 additional new ministers to cabinet. The Constitution provides for a cabinet of 15. So the addition of 2 ministers, as determined today, will fulfill that provision under the Constitution. So I wish to advise that some of the changes with the current cabinet members, I shall take over the tourism portfolio. The Honourable Toe Sursulu has, an addition to his Ministry of Natural Resources and Environment, we are making the addition of lands, and especially all the government land holdings, which are the Land Board, which is currently under the Ministry of Natural Resources and the Environment. We have STEC and also Samoa Land Corporation. All these entities will come under one umbrella under the Honourable Toe Sursulu Cedric Schuster. I wish to advise also that the Honourable Latinuu Wayne So'Ialo will retain the Ministry of Public Enterprises. The Ministry of Commerce, Industry and Labour
will now be taken over by the Honourable Leota Laki Lamositele. And the Ministry of Women, Community and Social Development will be taken over by the Honourable Mulipola Ana Rosa Molio. Our two additional ministers will be a new Minister of Finance, Lau Timuia Welese Afoa Va'ai, and a new minister for a new portfolio, which will be sports and recreation, will be a Fionga Laumatia Manu Ringo Purcell. This is a significant development in the work of Cabinet, especially with the bringing in of two new ministers to assist with the work and the collective decision-making of our Cabinet. I wish you all a good evening. Soifua.